Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai ad hoc ki bahap hakalama ka Federation of All School Teachers of Meghalaya FASTOM kirmi shakmat lingba ki lat pathai kubor ban pun sngowi ki jing e ki baki nong hikai ki kendo nagjing bom suit nyo ka sarkar uba sian ki o lamare secretary Meghalaya Upper Primary School Teachers Association ubari udukhat jong ka FASTOM ulong banakalyang jong ki kidawan ka sarkar bagan pun ki ubiang ki katulop jong ki nong hikai ad hoc namar ka jing ki dor ki mar ki mata Kila bentip ru bakin sepenong yang cinglang pat ba jong ka FASTOM kebenong ha ka khatlai tarik nai lur harja arpesan ha Garo Hills kebenong ye bero kin hikai ad hoc ha gejela bat ha kan ngi kin se perkhat kumnu kin le ekin gijing e bagi kendo bat kin sashim me karai ubabon balang ini angin terus ngi dalam ke grup ni ke FASTOM ke ba kentup ya ki nong hikai ad hoc baro ha gejela dagu ni jumut ni kuat sengau Syaka kubun yang kijinge kijongi kumbala mention menta namar bagani kijinga euroid dari kijinga ben jongi kumino hikaya hok kala dei ko poringi bagi dia ye telino khalab da khain kanu ka kachkuri sabika associate magda ngidei banwan bagi telilang nampa kijinge teli jongi kalong ko sol ko bajau ya sarkar namar bagi rangkam ya kijinge telang jopi kino hikaya bar ni kerpa ni no hikai habang ila ya pusnyo ya ki ya gini kisnya jongi bapi ni wanlang bangi namar kum ki nong ikmal ki nei tali nong leader ki jongpi ni chan shong thai banlai haman la ki department la ni kendo ki minister ye kendo ya ki officers jong department ban pusnyo ya ke ki kwa ba ki chang jongi kum nang kai ho de kalau poi kapor ba kum kilira ngin hap no kan simi gerailang angkat ban mapi kum bala yo sing menta nagalian jong sarkar kala penhe ya ga kala ai kan enhancement yingi kum bala yo sing ha semar char pan 2000 tanga da gajin kermet kapor yiga to enhancement ko bagiyo nadog LP UP secondary but high secondary ngimon ba kan long ka security yingi Henry agani ko pertheram menta ngilap ba kamlong ka ba ngila amsa yang ikut kiti lani ya kayeng kasam jomi den mata kata ngi kamilanti hadin to kopor house na marjar pulai ba kajingwan jong ka kajing sen jong ka sarkar state education commission ba ha to kopor ngila ya sha ngila ya ba kajing tumu ba kajing don jong state education commission Hadin bakal ada ya report final report juga bakulong ke pembentoy ini. Henry plan abang ilap menta ba kamdon AA ke BD bat ke jingsiu ya ke tulop kani ke jing penhe klub jogi ke ad hoc. Tengi das nyosi namar ni dak da ke jingsiu ke makraw long kum kinong ke ad hoc menta ki bala syakri ya ke state dan ki peu pusna. Hadin bangilayo ya ke jing thai ngimdon e ke ba ngiyo naga lian jong comment bat kumta kum balong ta ka tulok ka jong iru kadang ri tingi kermen scam ba nangni chakmat bagani persngau jong i sarkar menta bagan snaulan baniara ban pakhat sani bahai ni no kay ho namar hagajing sisha ngimkwa ban wan sha surok ani ban le vegetation hanrei habang ipet ya ke record history di jongi lamdangi mi madan kum ginang kai kamdan ke ba ni kyu kutmau ta hagani ka kanti haning set ke pemerintah ni de karpat e sarkar lamba ke ka press conference jongi bagang singo baha ban perkhat sani yani balle yani kum ginang kai ad namar kalade ke por ban perkhat yani ha kelanti ke ba ngi kum nai kai gini imlan kawai ke bang akwa itu kumbala itu isal mentan ba ngi don ka jingilang ke general meeting jong ke FASTOM ke Barcelona ha ke khalai September arja aku san ha po dobasi para playground ha Garo Hills Kapatay ka general meeting jung baro kinong kaya ad hoc hapo gajala
Hamni ngin yashim ya garai ban ya pungkat sani ya ga ka badakam bangin ya cuma ngin le but kum kinang yalam hagani kasni ngin shim ya garai jong bubon bala ngin shim ya garai jong bubon bala ngikwa ban pusnyo ya kasorka kum kinang yalam ngila treshikam ban ai ki memorandum ban kerpat ya piman kapor handai menta kalau dai kapali kabangi kum ginang ilam ngin IT no ya ka decision how bobon balang mo ka hapo kajala lang yarai lade da ka agitation ka bani mi pe ba lade na kino program ki bagin sa ngin sa penting ngin sa singaw ngin sa yarai lang ta ka jingar pa ya jonga ani ko ya kino hikay ad hoc baro apo kajala ka jumi bangin singaw ha bani mi pe ba ka kisni bangin shim ya garai ka batten kabani penmentoy ya kalaway ke jongi ngi jaw mat ko mapi jaw mat ngi siosi ko mapi siosi ngi siotho ko binang ilam andai menta kala de kapor bagi niat tele bagi niat teli bulan banyat shukmat da ko way ke jumot ko way ke so dalam bagani ngakar pat ni pingno kay ad hoc paro bagi mi de madam jing isnyo asisyon na ne jing sino pen way ginwan shukmat na kalama jo first stop kapag keduk lang ya ke ad hoc paro apa jala bangit long ki job ya ke demand ke bangila hangnut nado menno bagi long ki orno urlo tangini penting dia ke